Jotono lamsogo Jesu Kristani mumbai. Paidi tini jeng wansok layana denomination ni kokno tuyi kabang maborok sina musung mani tongbayo singhor mani tonggo tahun bagai asal denomination Christian denomination bangka oseng saro gabojot kabang maborok ni bukhawono omo osengmung kasawo getini ang borono wansok lainani nei nirokni biskango geseng asal kutu goto tanglemi yang nai temani niba kutu goto tanglemi angke jora kabang mano nango oke teibo temanai confuse nai to kaisa bai mongui busia oke temanai kabang ma aroni sithai jeng tongo pilas kang sijak nai kau oke church history bahai ke motha cengraka bahai ke ingraka obrok no seng silang yang nai oke jeborok Bible ni temanai big picture manja abrok ni thani bujinani kisah kelai ingana oke Bible no kaham ke bujia ba kebe ke asai ketal ingya boroni bagi bujinani kosto pana ingnai ba tebo kosto ngai what I mean is boroni bagi tebo kosto ngai oke mane all denomination kabang ma ingpai mani teman bagi ingka aboni positive point negative point one shot meng positive one shot meng aboni tongo aipano jeng saimano kaitor nayo boni besarok no thangsa ke tongani kaitor sekak nani naya kaitor thangsa ke tongani se musung jago teman male motha ingka kait Kristoni besar Kriston ka bokrok Kristan rok ingka individually temanai bedek bupra yakung ba bibino ongo ungka abokai gapaidi seng kisisa wansok lainana gang senganis kan suriwana bukna kaito nono hambai rogo nang sengno jora roka ni wansok jab rok no jeng buji manani kaito sengno subadi tebutini seng denomination temane asuk bangka bonotui seng sisa wansok lainana kaito nang sengno subadi nei bu graduation mbesa apa kaito tanai surisan amen oke ang pilana saka denomination ni kognotui positive wansok muntongo negative keseng wansok wi mano positive ni wansok mani bekhak seng tangkang ke temano kabang ma jeng dofa tongo kabang ma podrepot culture podrepot temanai borok tongo tabogrong di Afrika bai India sini tongmung samung fero kabang ma fero Amerika bai fero camung fero tongmani fero angke abo sujuk teman-teman cenai kaham ketebo culture bucui kaituni kokno pir manani abo ni bagai kak lai mani mane kaisa bai tonglai malia in a sense kaisa wong ke tabogrong di same jinis no ekoi babe proyuk kaimeya amni bagai jeng mane kak mani mane kabang ma kak mani ya kabang ma podrepo denomination paikya paimani abo kaham ni bagina ketika sia positif jeng kabang ma tongo haipana just kani ke ang rekha ke tabuk sengnugo Jesu Kristo thimani yagulo borongni sagri kaupirani jengka mane apostle age ni hongo ba apostle church nge borok thangmani yagulo Jesu bu salangka kabang ma patra rok purungpainai mane soitan hapai false motha bo borongni sagri thangmani yagulo tamangnai motha ni borok no purungui urumuru khlaipainai ulta purungpainai omohai salangmani tongo kendirong bisingo tamangnai mera ni bukur kanai sial painai i homahai jo omahai no tabuk obo hai no formalities tongna rok bai bo kag laikya aget age seng nai ni kan ke motha puilas kan simino ta ang samanin sagri rok ni yagulo kabang ma bul phurung mung sokhai kya
ke bul purung mani no sajak ya ngai te khoroksa o omo sali able nei bo manai chaya wo tongli yawi ongkhari thangka ke bokatal ke kebui no pina ni singka jeng gospel ni itihas nai ni ke omo nugo gospel pilas kan cengrao kata kaham kina cenggo haibana dekte tei rumu ungi thango tei rumu ungma hai rumu ungi thango mane gospel tamanai dekte o jagao dam krei klai payo rumu sopayo sumsok sopayo soitan hapayo nge abo kebuyo kerikha dalaro impai omai ke nirok ni bisingo pun nirok experience na kabang mo ta chini o butong tabo wilas kan ka thilainai omo hai inglai bo sekrak nge kebui bible no tei tong kuloke jotono formalities ngai thang nge abo bai kak mani abo kaham ni bagi jama male aro kotma kaham si pirjak liya pilas kan pirjak hai pana joto tomonai borok ni sameng borok ni wansok meng borok ni gian borok ni cap meng grokse ngsibo bible no besi borok bible no asik tomonai torjak liya bible ni phurung no hibina ni jengka obo hai kabang jeng itihas obo nu nge tikisan negative nge tumabu negative ones of wani thangka ke omai kesen one songi mano ba nugo history wo especially tabuk ni jora wo nugo tamanu saksa ni sarthok one songi sak ni mujung mani no fulfill klaina ne bagai ngia ke ba kotor sele mane bagai ngia ke ba podre pod leader sele mane bagai obohai kabang ma sing denomination negative point di thang ke ketal phai nu teman ba or tong ke korupsi leader wan so an lab krikya ang kotor masalia ang cikon ngi tong kha bui ang tekasha khlong nang sinai tekasha nang sinai borok thungo nang sinai politics hai okay omai keno jeng nugo mane kaglai mani omoke negative side of okay tekasha omoni bising tino kabangma chaos mane borok rok jeng sungsani borok no nai kangke borok stumbling block mane na borok mane nele borok se thalai miya besek bangkha tabok sini jomatia rogo jeng nugo sini le khoda kaisa khosi ni salai mane borok le besek bangkha nai di catholic po believers po baptist po hai po le khabailia yak si paikha ni so ke omane amonusun sini bagai balai kana negatif mamule borok sia je kebu bomo kok piri tongka bomo kebuya borong ke kristan ke borong bagai ke jotun kristan ke obonono pilaskan jeng sinani nang kaito kaham ni bagai kaito nayo jotun khabaksa ke samang khalaiten haipano jeng mililaya culture mililaya teibo kaham ke kaitani kok pirjak nani bagai kaito omo haike bangrowo ba sugrowo ngeti kesa negative digi wanso kangke oboni bagi no kaitani kok pirnani lama kocor ngi thang haipano jeng phari teibo kwar ke jeng wanso blayana rokai ni ang polwona just english by pada jeng tumano denominations are based on disagreements over the interpretation of scripture. Kaisa ek number ko bang matongo hai kwaita naka denomination unglai mani ageni chimi jeng riksawi nai kangke boro tumanai kaisa bai kaisa bible no je pro interpret khlailayo boro mane agree unglai ya gothok jaglaya bible angka baksa buksu tongo tabok udaharon romdi ang sanai age Israel rok independent maya khopro baksa amarokno Israel rok borong ni hawo kifil paipinai nei bible Ezekiel rok sujak Isaiah rok sujak abarokno boro baksa kabang ma interpret khayo omo haike obo borok tese phaipi maya tumangke obo spiritual meaning si ni
Pia watabuk sungnugo of spiritual meaning simia. Israel rock born in Hawana Kifil Pepika. 2000 বছর পরে হেরেবা পিয়াবা তখন 1950 রগো কবাং মানা সরি 1948 বড় ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানো 1940 রগো কবাং মা ও বাইবেল আমরা বাইবেল ভার্স রক ন বড় উল্টা মানে রং ইন্টারপ্রিটেশন খাই বড়নি ওয়ান সক মন্তমা হমো বাইবেল বরক ন বড়নি স্পিরিচুয়াল ni meaning no samani se Israel rok ki fil phaipinai ni amo samani ya spiritual meaning samani se ni Bible baksa interpret kai okay omo hai no disagreement mane omo ya baksa omo se omo hai ki salai mane borong buji mane geseng Bible lo jotno chung buji oi maya chung future tumang nai abo chung onuman se khlai mana future ni ko ke tabo take an example or tongo the meaning and purpose of baptism take ke baptism hakising nanai hakising sa nanai ulta ke semanai buskang ke semanai oma hairo kok banglai mane haipana omoro mane kisa masa jane ja tonle bible exact obo suja kre bahai ke baptism na tha ke o sikon tui no baksa mane minilaya ke ani modesi nanai ani modesi nanai of high disagreement so number 2 disagreements over the interpretation of scripture are taken personally and become points of contention okay borok ni abo hai interpretation borok abono disagree inglai okay denomination abo ang bilang saka self interest ang oro manani krikya ani nukung sarap nango hai nango obai ke leader ro tebo bumung nani bagai rang puja nani bagai sarthok ni bagai omhai kaglai mani kawang mana tongo hai pana just kisisa obo ang saka getabo sing bible toma hindu ang oro poribana for there is one God and one mediator between God and man the man Christ Jesus lor toma isa kaisa kaitor by borong ni kacharo halok bonai bukhrok sana bongka Jesus Christo and pholabu kaisa no kaitor bu kaisa ge kaitor by sing borong munisyono kering ronai bu kaisa again kaitor naya chini bisingo mane kok banglaiwi juda thanglaiwi jani ja hakesingpo of course ang pilas kan saka kaitor kaham ni bagai tonle baksa bumung simisi Kristen aro kono Kristen phurungmani krikya sing itihas ko bamon nugo mai angulo sawan ngan borong ni obor kok sipilia nge borong bai tongke ang kok sipil malia kaitor ni hanu sipor malia nge ang bai ki borong bai tong sinai ang kait ani Kristen ni sing mutangjak mani karon ungka kaitor ni hanu puar nani tabu kaitor ni hasip puar malia nge to angor tong malia obong ka positive one sokmun hani bagai ang tong malia borok mai temon le kaitor ni bada kaitor ni lama si bada ngi tong ha borok bible ni mote si tong malia bible no follow si khelia nge borok bai obok Kristen ni tong manglia kaya si misi Kristen konsu obai ke kabangma nokhari penendo nge 1 Corinthians chapter 1 verse 12 to 14 ang purwana kok ke omohai norok jotono kisa kok juda salayo baksa hno ang polni baksa hno ba hno ang apoloni baksa ba hno ang pitoni tei baksa ba hno ang Kristoni Kristo ba omohai ke khase khagjak sibla Paul da norok ni bagai kruso thui Paul ni sagri ingna bagai da norok baptisma ang Kristo no hambai rogo marugo norok ni bisingo Crispo by Gaino Garai ate khorok sanokono ang baptisma ria or Paul Tomasa baksa Apollon rupaika baksa ang Paul ni Paul ni bakhaga inglaika mana borong khagzagi tonglaika fiaba sen Paul sononu go or Paul Tomasa Paul kabelai maturity ani bagai bo oro radda makhlai mahai sing Paul ni bagai thei Peter ni bagai thei Christos is ni bagai thei yo
Nei Kristus itu. Enggak sengzo to Kristus ni se. Paul ni ya. Enggak omono seng busit hai zoto no. Temani bagai. Seng mane tabok pana baksa kak nai omahai roke wansok itong nai bohai rok no temani bagai seng. Kak nani wansok mani ke positif ni jodi kuno kok kai tu ni kok se Greek aro. Enggak borok no. Neng piaba neng nini kok nung sedam se Greek aro. Again, borok bay, teman nai, borok bay. Teman le borok aro Kristen sing ya, bung misi Kristen. Pia wakai tini kok sepir jakia. Gete kecang ke, neng jodi kai tini kok pir jakia istongko. Apa nini wan sok mani misi. Okay, neng aro long wi matong nai, neng apa nung manai nai. Jeng kai tor jono kak teng hari nai. Kai tor juda enteng hari nai. Teman ke. Jeng itihas naik kan nugo ang sawan just Bible cumi pori tongko teman male jeng obono sitai ongklok Bible temasa norok ni bisingo baksa ang Paul ni baksa ba ang Apollo ni henei salai ke apa norok o sungsani borok tongma hai tongma klai ya diba ni Paul sawo norok baglai tonglai kan ke sungsani tongmung se राजनीति आं दाबरको थांसिनाय आं बीजेपीआव फायसिनाय पद्मपुराव फायसिनाय आं सेक्रा आतुरा थांसिनाय आं याफाव थांसिनाय तमके अरलाब माखांके थांखा अरलाब माखांके थांखा अरलाब मालियाके याखै पेकिया अबदे नै हमनिको जों काहितनि बागैसे अर पल केबया अर अपोलो केबया अबो जों जतनो ख्रिस्ट नि बिसिंति सेंकाराव डिनोमिनेशन अब काइटर क्लाइ थों नै बनाया अब बरक मनुष्य से स्नामो काइटनि थानिनो काइसांका बनि थ्रि बाय सुसाजा मथा बसे बनि थ्रि बाय सुसाजा के बेबाक बनि बरक जों चार्ज हिस्ट्री नायका के अब बेलायखने कंट्रोवर्सी टेबल हेरेसिस नुको के जों आरो नायका के कबुई बाय दालारनि जबा जों नुगो माने जे प्रपनो इतिहास सोंनाय निखांके चिकं कुक दल कागि फेमनि कतरनि आबंखा गाहामनि बागै गेतमा कबुई बाय लराय खायै कबुई न लराय खायनि बागै कागि फेमनि इतिहास हायबनो ताबकनि जरावंके बबो कबुई बबो दाला अब जों सिलिया तमनि माले जे मुजुंनायनि कागि थांका कमा चिकन सिनामै तंका तमनि माले साक सार्थकनि बागै फियाबा आं इतिहासनि कक्सि साइदों जे इतिहास न जों किसानायलेवन अर्थमाइसा आं पढनो by his divine power God has given us everything we need for living godly life. We have received all of this by coming to know him, the one who called us to himself by means of his marvelous glory and excellence. Boni phabai boni kemasangsa pan kemasangsa samang bai sengno osungsara tongnani fan roka gyan roka buddhi roka agesen je borok kaitoni borok kristoni borok je obo kaham kena saiman tuman mele bosno boro bosno funugo bosno gyan ro ani bagai bible sawo ne sinani muzuka ni ara simung kri khanke bonar thangdi bonono simung ro nai ne jacob rogo sennugo ora hani hai ang poriwana 1 Corinthians chapter 12 ni chimi 14 Kristo ungka bedek bupra genang besak hai bedek bupra kabang ma tongpano besak le kaisase ina jero besak le kaisas bupra kabang ma tongo hani bagai je kebu Kristen kai Kristen tribe susaza bo besak bedek tabuk juda ngi mana bedek ma thango bedek buk kagi thango hele teman bagai kaituni kok pirmaya nai bedek kak khangke si pirmanai neng bedek sororuru bedek kabang thairuru nge omai kena sororuru bedai thairuru omai kena sing mane oro kokba England ni nokhari phike kaisa jaga borok kokba aroni age to bumung krei just Lutheran tongo hai tongo boni kaisa just parani bumung tipon kaisa roi roka abo hai church nge abo ulo abono denomination ngi thangka phurung mani mana je leader tong mani bumung bai abo hai kena ge uilas kanke sing naini kanke itihas nai kanke abo kaham ni bagai se
Seng nok nukung tor kangke seng alka klairo. Teman bagi nukung kaisa nge sung lai nani tok lai nani bang lai nai hey deba. Kogba besar zora seng tangsa tong lai yo. Busuk zora wo angke na makag lai. Hey deba. Nge besar sa se kebang mangke seng tangsa kaijak borja kung kangke seng tong lai miya. Musung wo seng tangsa tong nani. Hai pana abo subida o subida ni bagi. Om hai no mane आगे निसिमी जे हिस्ट्री उनाइनि कांके एरी फेमनि अमाइके इंलाई फायो जे आं परवन 13 हाय हाय आबो हायके न जुदाइ रगबो बुइनि बरक रगबो सेलें या रगबो जों बेबा न बसाक कायसा उना बागै फला कायसा बाय बाप्तिस्मा उंबायका फिया जों बेबा न फला कायसा न खामजाखा बसाक उनका बेदे कायसा बाय स्नामजाक या बेदे कबां मा बाय स्नामजाक बसाक कायसा bedek le kabang ma abasan asam no sitai kaitol tabukrondi neng New Zealand tonggo New Zealand ni tongmung samung culture baino Tripura us na faisinai okay abo engmaya teman male borong culture na juda sini culture na juda okay al kaisha masong sanai hani bagino tabo te alada ama hikina agi engai payo okay tabuk sun Tanglai sinai, pila sekang simino, bofro motha singra, abano sing sitai, motha sing maningka, Pentecost ni salo. Pentecost ke Jisu tuye basamani 50 din, ni lekhawi 50 din, mani no Pentecost ne hono. Ke afro no Jisu basawo bo tisawit langjagi asani. Boni sagri rokno Jerusalem ni ta nokhadi khola kathar painai nirokno khola kathar kobol painai okay aprose nirok bagjagi thangdi khola kathar phaya sak jorate nirok orong tongdi ge bothia probu sawu ang thinai thangnai kras kalbari kruso piaba ang thimani nirok ni bagi kahamsi toni bagi te kaisa chubanai nirok norok ni thani painai ge a khola kathar nirok no chubanai a khola kathar nirok no tuidunai kebuyo tuidunai nisen samane Yesus Kristus samane nogo okay Pentecost ni salono motha mane church jinis abo chengrabo phola kathar phaimani salo okay aboni yagulo jeng nukha boni sagri rok kokpinani chengkha Yesus thangpai mani yagulo okay phola kathar sokoi mani yagulo okay Peter waisa kokpima bai 3000 borok Piyok zaka, mutang zaka, omai kena eri family jengluka, get exo ni bisingong kena boni sagri rok pai bikya. Ge boni sagri rok pai mani ya golong ke sentema nu church early church age. Mane boni sagri ni sagri rok. Mane direct Jisu bai je connect tongnai borok keri bikya boni sagri pirjagi ayang kalai mani aborong ni hoite haina ceng bikya. Ge borong bisingo cengka ge belai keno Roman ni andaro azorawo Roman emperor okay Roman so belai hamia borok ge bang ma Kristen rokno borok ekdum naisire jago ge butharka kosto manbaikya sok jagbaikya tumanai musa okui mani jora roko kiklai roibe Kristen rokno bondo khlai nani temanle Roman borok ni jorawo borok ni religion no borok tisana nayo ke omahai khlai mani ke omahai khlai te kosto manbai ke borok phiaba 300 jora omahai ke no kosto manbai ke 313 AD wo ke Constantine hani khoroksa Roman ni somra raja bo raja saka Constantine get 313 wo bo buibai juddo rolai mane temanai ageni jora to juddo jepron rolai tonglayo jaga seilayo territory seilayo omai kana ge kaisa jinis no seilai tonglayo ge piaba bo painani lama krei yo itihas bo pori ni mana piaba bo juddo thangnani sikang kaisa nokha sakao cross hake phunuk jaka cross hai ngai phaike nokha sakao ge cross hake nugui bo aproke
bono one sokui cross no one sokui tongui get bo one sokui bono bkhaw tongui no bo judo thangka piaba a cross chinno keno bo chobawo bo relaika cross chinno no tuin aga omo baikena bo choba paikha aga choba pai mani yagulo bo te one sokte obo kubui ishon na nei bo Christian hap paikha again Christian hap mani yagulo je boni omotong nai jotno raja sing kangke ba jotno Christian habaikya piaba koekjon habya pan tong hapena majority Christian kangke 313 no hangke Roman Christian country nei borok declare ingka mane Christian country paikya age Christian no tok nai bunai sason phaidai taboke Christian joto si Christian paikya okay abo mane bagina tama ingka je sinai bo kebuino siwi hapka ai kebuino siai bo raja sing kaba angbu paikya okay mane kebui kemana ni jengka Constantine ingyasani kebui Kristen no ngi tong jotto no temal male as persecution aro bisingo ngi tong nai nega kebui ya bade ngi piaba je pro Constantine Kristen hapka raja si hapka ba jotto si paikya kebuino siai bo okay 325 okay bo declare paikya amone borok December 23 tarik ni simi kaisa surjo devata ni tong goron angbung poka apana sal motaita tomabung ni si borok omong mani antau pogi tong tomo sama bahai poka apana sal no borok khulum again 23 ni simi 25 tarik jo okay borok actually sabta kaisa nang lai tong layo apana mainly ajorabo okay borok bo afro saklai kya joton u जों सालनो खुनुमानि जरावो जों जिसुनो खुलुमलायसिनाय नै बो डिक्लेयार खालायो गे जतनो खुलुमबाय क्या नन ख्रिस्टान बंतों जतनो खुलुमलायो गे बो हाइकेसे उलो रोमान कैथलिक ने होइते ना Christmas neibo December 25 tarik Jisu asai mani sal nei palayo actually Jisu asai mani December ya aba nirok ang record khaija gutongo itihas gunai ni mana Christmas no tui nirok khana ke YouTube khana ni mana ge apron simise Christmas ni 25 December khaija go piaba Jisu asai mani teman joto bekhak naisit naik ke sekolah robo sawo bebas study lainnya robo sawo Jisu asai mani March April ukecaro se na anai borowan so ke abo Constantine ni bising tise Catholic rob ni bising tise o Christmas 25 December hi pilaskan palai jago okay ke Constantine bo Kristen umabai joto no hai pibika siwi haka siai bu haka okay usiawi hamani se tabo problem hai already Pentecost to AD 100 Pentecost kita Jisu trimani yagolo 50 din abono Pentecost okay abono apostolic age or apostolic church okay exo AD to 300 AD ke early church 313 okay Christian become state religion only Roman Rome's ni jagabo engke 313 ni simi 1500 aro kechara kobang ma kok tongo haipana जों हाइनि short khena thanglasinai ang pilang saka asu kutuko thangai ke mane kobang ma bujinani teibo tomanai bujinani kosto ngai engke जों haina kalai kena bujinani bagai ang pila ulorogo जों jorama ke ba salai pisnai 313 ni simi 1500 AD aro engke false gospel habna ni jengka false gospel habna ni jengai u Constantine bo declare klaima bai teman mele jotono habai ka siawi bo okay false teaching no allow simi kaya false teaching no nakha tolerate klaika
te mane kebui ke a dalar hapaite kebui ke komokte kebui kamai sipaike engka omo haina sundugo naine di je kuno jaga phano kebui pilas kang sengra nai haipana kebui no dalar faite dalar cover khaipayo ke kebui ke segeri kya pai omo haina pilas kang je kuno naine di bai tabogrong di omo hai songgothon sengra kha krak bai singu chengnai omo hai purpose na howe omo hai ke chuba lainai hai nglainai ye uloke tama uloke a asol khamai paye power ni bagai relying laisnai rang ni bagai laisnai omo asol uddesho khamai pai ke omo haina gospel lo haina nge 1054 sono ke Catholic আগে তো বাপ্টিস্ট রমুন সাকরি কে আরো 300 এডি নিসিমি যে কনস্ট্যান্টাইন ইয়ামান ডিক্লেয়ার খাইমান ইয়াগুলো রোমান ক্যাথলিক চেংখা আরনি কে 1505 নি পরে এনকে 500 সন নি পরে এনকে বরং নি ইয়াগো কমপ্লিটলি অথরিটি এমনকি রাজানি সাই অমসি tonai pop si powerful untuk si omai ingi tangka okay 1500 edi jora completely boroni power 1054 ke aro kaglai kya teman boroni bisingo temanai gothok laya ngai temanai roman catholic bai te orthodox eastern orthodox nei kagi pelika teman mule teman to ye kabangma issue tongo aipono main hingke o mot gijanok bisingo tuma kaya rok no tuye kaya romani chaya murti romani chaya bormo tuye kok banglai kaglai ge baptist rok apro kuno ninoi krika oke ge abrang metonara bedi ge 1517 edi wongkena martin luther bobu khoroksa omani temanai catholic ni father obono haipana bo borongni phurungmano boni sikangbo kabangma phurungma sajagya ngi tongo haipana basa ragya geja ba asuk khomota ke basai phemiya phiaba martin luther ke 1517 bo kabangma study khaimani pore bible study khaimani pore bo 95 ta thesis suiwei theirokha dogaro official ke thewi hai ni sao actually bo protest khlaimani ya pila ba attack khlaimani ya amorogno haipana bo samani ke u kokno u bepar no te sing discussion ma khlai leinai sing debate ma khlai leinai sing kok ma salai nai temana mala ang gothok jagya abono angle bible ni ba kisebana katha jagya nei bo suikha piaba bo ke haike suyo haipana loge no German ni kogo abo interpret ngi thangka mane bui onobad khayei kabang mas afrono printing bo machine pilas kang nokharmani jora ge kabang man lage no daitino sorogui thangka age to printing machine tule apuna ajora no printing machine pila nokharmani sorogui thangka loge no oboni posono bo thesis ge aro tongo kabang ma bible ni mote ngia ge bonono bo obo rono tu iseng kok mas halainai hai sering ke pamit inglalia kok mas halainai isi bo sengra mane hai kono uloke bono protest ngi tangka obo bible ni mote ngia okay te o protest mani rogo tomat ong tawurundi catholic rock 95 tongo aroni bisingo catholic uloke buini jaga thangai England rogo omo hai rogo boro ma indulgence ni hano mane purgatory indulgence phala mane purgatory mane na angrono bujona purgatory mane tama sing kaitor sing no nakarkha borni phurungma indulgence kaitor sing no nakarkha haipana thৈমানি ইয়াগুলো sing purgatory o sogine ege purgatory o sogui tongine aroni chukna house hoknani ke father surinani nangnai ege abo
rang rokhang kai se abo suri jaknai hingke boro uloke rang baisi phallai su mane phallai la abo nadi abo kake soginai haini bagino Catholic rotmani rang bang batabo tabo u same no cholai tong haibon tabo borong bising bo kabang ma kaglai ja hingke tumai ho hingke boke sawo जों बाइक मनो फाल मानाय अब गाय तरसे जों खारियाव गय मोखांमानि अब जाया अबनो जों ककमा सालायनाय नै मार्टिन लुथार जोंमोन गे जों मा बाइबेलनि मते के जों थैला आंके दै टंजानाय जागा गरै डाइरेक्ट न जों मा गायतनि याफाव हायब्ले गे जों मोथां जाखांके केबो जों मोथांमाया जिसु ख्रिस्टनि थैसिमिसे जों जुगनो हटलांमा बरगे तमा जों जिनि सम नाकार जाका थिक न कायतनि खारियाव माबाय हायफानो थैखांके जों आरो टंगैनाय के आरो जुगनो हाव sok nani bagi ke जों तमानाय फादार रक्सि abono surigui जों tlang मा माने बरंनि होइते जों मा थांनाय बरक जों बागै मा खालायनाय मा सुरिनाय के abono के जों मा याफानाय हायमांनाय माने आं टंग्रोनाय दा आनि बफानाय आनि बाबानि बागै आं मा खालायनाय आनि आमानि बागै आं मा खालायनाय abo हाय के अबाय के फालाय दंगायसु के abono करप उंगि थांखाबरो के लुथार ओबरनो जाजाग्लिया के कबांमा प्रेक्टिस दङ बो 95 आं साका 95 बो लिस्ट खाइरखा के ब्रो प्रोटेस्ट खाइनो चेंखा के आरन बिसिङनो केल्विन बो उंखा आं इंग्लैंड नि होइतेबो उंखा के आना बाप्टिस्ट नि उते करसा पाइको उ चारतानो नै के बनि प्रोटेस्ट खाइने र के अननि बिसिङनो उलो कबांमा ayang kaglaikia ge Roman Catholic ke ageni kaglayo boro ang saka 1054 sono tuma Roman Catholic te Eastern Orthodox Church nei boro kaglaikia tuma mono tuyi main ke boro temanai kaya girjano bising kaya tongrok mani no phage tongoi chari chaya nei bono tuyi ge oro naidi nadi early Christians ang te boro ageni saka early Christians, early church, early Christianity, okay, early church homani 300 onmani 300 jora. Okay, bon pore council like council mane no kabang matui no kok salaye mane meeting layo haing gothok laya doctrine no tui. Okay, kabang ma council sat ata kabang ma tongo. Ai pono asat sing kutu thang yang pilas kang saka tamane sing te confusion nei. Okay, main ke oro great schism माने अमा बरं नि बिसिङो कैथोलिक नि बिसिङो कक बांलाय माने न डक्ट्रिन तो ये हिंगे पिलान साका आसल हिंगे kaya no tui गिर्जा बिसिङो kaya तंग्रनाय दे तंग्रया दे आबनो तui ताव कैथोलिक रंगो नंनाय दि मदर मेरी नि तंनाय हाय तंनाय बहाय no tui ओके अमाय किनो कागै थांलायखा ईस्टार्न ऑर्थोडॉक्स के रोमान कैथोलिक नि get orang bisingo table kisah ulot mau pelai tangai mani tongpinai happen mainly je mani kan sulo 16th century mane 1517 wo Martin Luther bo or boni thesis ni bisinti reform ni chengka ge o reformation no Anabaptist tongo Anglican church tongo ke omo haikeno borok ngi paika ulo boroni hoite kabang mana kagui paika baptist butabo kabang ma tongo hazar no tongo tabo omo hai ngi paika ke kisa omo hai ke kagui phale mane ke tabo Martin Luther ni bisingtei Lutheran Church ni nokaka Calvin ni bisingtei John Knox boni phurmung tui no Presbyterian Church nokaka Anabaptist Baptist Church rok sokaika Anglican Church Anglican Church ke England ni je tongnai church je reform nai arwo boroma Anglican Church ni borok hono ge aroni bo kabangma pondre por ulo nokaka ge John Wesley bonetei Methodist nokhar piyuka ke omo haikeno faite paika mekai ulo ke John Wesley ni tei kabo phurung nokhari paika John Wesley bhai ke माने बनि फोरोंमोन नखरखा जन वेस्लिंग का खरकसा बेलाय फेमास क्रिस्टियानी अमो नायनि खांके फानि बागै बनि किसा आं साइ खोनागोन और निकोलास जिंजर डल्फ बो
bo Moravian ni hoite Moravian group ni hoite bo matangjaka mane mangka ge Moravian group borok Catholic ni si borok kagai phai mane bai ke Jan Hus bo Catholic priest no tong mane hai bana bo phurungmani no chajaglia Catholic ni gothokjaglia Bible ni mote engjaglia angke no bo abo onglia tamanle bo Bible ni pore kise bana mili jagli ake bo nokhari pai ke boni bising tise Moravian group ne borok kubu ke Kristono manka ke boni bising ti John Wesley bo matangjaka o ginger dog boni bising ti Moravian chopekya bo tisaka Moravian among kubu mothano ke tau John Wesley Moravian ni hoiteno bo matangjaka actually John Wesley bo Catholic ni Catholic father se mane father untuk tuita okay bo agena kopi dan bagai yang guru pastor unza ga bo busu 13 bosor pastor unza boni biografi ni lopori ni bedi ga bo boro ni simi kopi dan bagai tangi to moni peke jaga England ni simi de boro ni simi ga pro boni jahas dubitui unza ga ajorawo Moravian group robo tongo boro program ni bagai thamane engke boro ke resalai nirok taitini gunuk ken naikin nuk bainai resai tong mahai omahai ne boro kaitono lobo resabai tong le engke John Wesley le kirija manis tong naklia haibana rumdu pilia kuno mote boro parengka engke pareng bai ke botong mali ya teman male bobo Kristen Moravian sombo Kristen boleh pastor sih haibana saraglia pastor hi engke thangai singi kya borok ni leader Moravian ni leader no nirok bu poito genang anggu poito genang pia ban nirok ni poito wa ani poito tuma ferma klaikya nirok le kaitono logo shir sablayo angle kiri mani testong malia ke afro Moravian leader saka nang kebu asai ketal de engka ke John afro sawo John Wesley sawo engka hibo sama ya engkana haipana tekok kabang salalia omahikan paikya ke ulau ke 1 bosor 2 bosor ni pore bo Moravian rok ni seminar majagai bo asai ketal engka 13 bosor pastor klaimani pore wo se bo kebu ke Kristo mano kebu ke asai ketal engka de omahina hai omahikeno kaham ni bagai agini jugo agini jorawo teman male bilaskan kebuino gospel sopayo Catholic ko bilaskan te kuno denomination kare tamam le Roman song ni thani se gospel kalaikya ga borok pina ni cengka ga Catholic uloke aron simino Roman Catholic ni nokarka ge age mangsa denomination kare haipana kaitoni kok simi pirja gi tongo ge Martin Luther ni bisingte reform Protestan nesengka aba tabo Protestan kabang ma charismatic tongo amo tongo Jehovah Witness tongo Jehovah Witness tong temanai Trinity temanai phasa la fola ka thana bisesa yang phiuka omai kabang ma tongo teman male borok soitan no borok ni bukhawo leader ni bukhawo sitogoi dawo temanai merani bukur chungroi sial no roi ho nge sekaga omo kayo angke kebui pai kebui mane temanai dabo grozago angke dalar engpayo angke bisingono kebui khorok sasuk engpai angke bo tongmalia teman male kebui kok ngepina ni musuh mabai bo no khari payo ye piang tabok angke bo musenu tabok angke sebab kebui sebab dalar जों सिनानै कायसा थांखा angke Bible no je फोरोंनाय bon kebe boni tongmang bai no nang sinai rango de tong Bible re tong of course ganang kena bo rango tong hai ko kya hai bono Bible ni bagi busuk sacrifice gospel ni bagi busuk sacrifice kai जों samang bai no bon buthai bai no bonis buphang sini jago ma hai boni tong bai sing nai ge obono denomination borok namani se haibano जों agini
ni simi sing kebai ke wansok nai kan ke positive wansok mano negative sing nawi mano kaham ni bagai bango ham ya ni bagai bango get biaba para kaisyawo kok bang lai hai nglai mani rok kai to chajaya once again hai pano jodi o mota kai to ni kok sipir mania nung oro nung teman nai borok bai kak le ya wei kai to ni kok no pir nani sombab sikri kya okay better nung kaisya cengdi teman yang mole sing temani bagai sing sarto kai to ni kok ni pir nani bagai se apa ni oro mo simisi intong siu kaya simisi intong siu bising oles non kristani sai laija Kristo sikri kya ge Kristo sikri kya ma mane motha singli hai bla gena Kristo tong ma jagan ma thang nai hai de Kristo tong okay neng khoroksa mo thang jak kamane no bible sawo nini nok nukung mo thang jak na negen neng khoroksa ni nukung ni khoroksa mane neng kenai gen nukung kaisa khepana kebui cha motha no ma seng nai motha singlia neng kenai ni bohi bai busai bo kaisa motha neng kebu ki asai kata tei jas panang teng borok kobang ma register 1000 panang tong hai pana asai kata lemia ke bo kristania bo kaitoni busak maya bo motha maya kaitoni busak simise motha ge sengnugo the body is a unit thought it is made up of many parts or seng kobang ma nugo juda juda buang bupa busa jodono seng tongai ke seng sak ni busak no kebo nai saya ni sao piaba tabuk seng kok bang lai mani mothara bo seng nuk mani abo ke mothara kak lai mani abo nuk ke sak ni sak thok na tuise ge sak ni sak thok na tui kang lai mani ke ukok no sawo seng borok bu Kristen ya ni bagi na khai mana angke jodi Kristen tong kang ke kak lai mani go thogya teman mole ni busak no neng mane tawe sakak ro ke temang ni ba omhai mesem obono no busi thai hani bagi nang pilas kang saka seng motha tambo denomination kak le mani ke motha tambo no busi nang nai Kristo temani bagi seng saro phai thipika obono srai muni nang nai get seng bible ni Kristo phai mani tebo bible no tu seng kotor picture mana nang nai get seng denomination no kaham ke busi mana garo boi seng pana temani asal bang lai kya ba hai lai phai kya ba kadang jawab kiri nai piaba sing obro Simon kake jini tani sing utorona ni jini kahamna get Ephesians sawo make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace there is one body one spirit just as you were called to one hope when you were called kaisana phola kaisana busak ge kais sing obabaino sing nungja jotno sing tui khamja de orona muthak laisina teibo kabang mang sajangai tongo bisingo kacharo just ang tumanai kisisa bu denomination ni kok ko kotor ma just kisisa haseng sik ang kisa sako seng pore ni kangke abo kabang mana businai ge obono busina ni sekang seng motha tamu busina nangranai Kristo tumani bagi tipekes bono srai ke busina nangranai ge Christian life tabu bono busina nangnai obono busi kangke obo automatically sini thani bujumani sopainai ge orna ang mothak sina surinai dugra kaito no hambai ro nang sungnon zora roka nini kok thaina wansok nani tebo sangsara podre pod nini hap wa nani no lama no bondo khlaini bagai soitan chaitokja ga kabang ma mo haisen nugo motha bising nugo motha father nugo haipun kaito nini kok kuino sung romoi tongmana ni kaito subadi o mol paina nogo tebo ngai haipun kaito sung krak manan bagi subadi nei bugra Jisu Kristen ngai surisana amen hambai